Nagkita gyud ta, kumusta ka te? Okay ra jud kaayo ko nya. Kamo kato imong sikuan, imong higala kaayo. Ay dili na ka imi kontak niya ti oy kay kuan wa naman mi nagkontak niya. Katura gyud to, didto ra gyud tong nag-uban mi pero karon wala na mi nag-uban og kuan pareha og workplace. Wala naman mi nag-ila ni, wala naman mi di naman kay mi suod, mura nang pugo sa kaila sa kuan, dato naman gud to kaayo. Oh, mao ba? Oh, nya ikaw, kameraman gyapon sige man kog ana sa ilaha, mang nabada sa ilaha. Sa iyang ipangayoon nako kanang ihangyo nako. Mo trabaho ra sad ko. Oh, maayo man di mo kay never fade. Ingon man gud sila nga laksot daw kaayo na siya. Pero di jud ko motuo kay maayo man kaayo sa nako. Magkita mi niya. Ayo kay sa nako. O giingnan ko sa akong mga higala nga kana pud kuno siya. Maayo lang na siya sa mga professional. Kana bang mga naahan pero mga pobre dili ko no. Pero di ko mutuo. Kato marites pud to. Nag-istorya ingon ana kay ako gud lahi man gud ko. Kung naka kanang tawhana na ako'y utang kabubuton bisag muunsa pa nang tawhana di gyud ko mudaot anang tawhana. Ya, lifetime gyud ko anang magpasalamat ng tawhana to the death gyud. Mingon kag bisag dautan pa iyang gikuan. Wala naman ko'y labot ana pero di ko mangilabot niya. Alangan man sad ma'am. Alangan man sad nga. Alangan man sad manin mamaayo ka. Nya laksot kay ito nimong tao. Nahilom jud ko diya mga igsoon pag ingon sa akong higala anak ba. Na nagsubay siya sa kasi natian na mo sa una nga naapa mi sa lugar nga nangita pagid mig trabaho adto nga stable job. Pagsulod namo sa trabahoan gid nga naa na gid mi nausob na ang tanan. So natay mga higala nga mausob gyud. Nahidaghan kay mga hinungdan nga nung nausob pero natay mga higala nga seldom ra mo makita pero suod kaayo. So mo ni siya akong ipasabot. Talagsa ra mi makita pero suod kay mi niya nya. Generous gid gihapon kaayo ni siya nga higala. Nya wa gyud koy problema ini niya. Didto ko nga nahilom nga pag-ingon sa iyang higala nga alangan naman og i-treat nimo nga maayo ka. Nga wala man kaniya di man siya maayo nimo. O praktikalan gid ang igsuon, di kita mamugos. Wa man siya ganahe, wa man siya ganahe nato, di gyud ta ana. Pero sukwahi sa love your neighbor, no? Sige lang. Dako kayong hagit bisan sa kung kaugalingon di ko magpakalimpyo. Dako jud kayong hagit gyud kay kanang tawo nga naay nabuhat yun nato nga gisakitan gyud ta pag-ayo. Munay mo ingon tag ihangad na lang nato sa tanan sa Ginoo ang atong mga kahiubos. Pwede gyud ta nga mag-ayo pero ingon ani na lang. Mura na tag dili kaila. Magnindot na lang siguro na kaysa magpakarong ingnon ta nga maayo ta. Magpakarong ingnon ta nila kay pamilya lagi. Di man gud nato mahatag tanan. Di nato makuha tanan ng naas kalibutan. Di nato maangkon tanan ng mga igsoon. Let us be open-minded nga. Dili tanang butang sa kalibutan maangkon gyud nimo. Kamo siguro nindot kay inyong pamilya. Sa inyong hang pagka minyo, sa inyong hang kaminyoon, perfect kayo mo. Palangga kay kasi mong bana. Kay patagad magid kay ning asawa sa. Nya ikaw nga asawa, ikaw nga pagkabana, butan kayo imong asawa. Pero kada adlaw tang nakigbisog asa ta mangitag bugas kay bisag bugas, bisag basic needs di po ta kapalit. Pero labing kayo, mga anak 13, 16. Ay matod pas ako nahibaw-an sa bukid. Mura ba ilang kalipay, nagkagabi ira sila malipay. Nagkagabi ira sila makatilaw langit. So malipayon lagi pero basic needs nato manas ginawa. So
Di na nato makitaan kay malipayon man ta. Butang sa nato sa naatanan mga bahandi. Apan galagubo pod pirme ang kinabuhi. Wagi kalinaw. Puro ta nakigbisog. Makakaon ta bisag salan atong paliton, sa atong gustong kanon makakaon. Pero nakigbisog ta pirme. So may akong buot pasabot ini mga igsoon. Inahanglan lang gyud ta og taas nga pailob ining kinabuhi. Nga bisan pa sa kalaksot, bisan pa sa cruel, kalisod, kasakit sa panahon, sa kahimtang, di gyud ta mawad-an og Ginoo. Kaila gyud gihapon ta niya. Kay oras gani nga di gyud ta kaila. Makabuhat gyud ta dili maayo. So pugong gyud mga igsoon, pugong.